Ono što je u najavi Zakon o lokalnoj samoupravi već pokrenuo je najava smanjenja, drastičnog smanjenja ovlaštenja načelnika i gradonačelnika u Republici Srpskoj. Ne više načelnika i gradonačelnika, da se pogrešno ne shvati, koji su opozicioni gradonačelnici i načelnici, već svih načelnika i gradonačelnika u Republici Srpskoj, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali. Dakle, to je institucija. A institucija načelnika se bira, kao što znate, na direktnim izborima, neposrednim izborima, i to su ljudi koji su dobili više glasova, generalno 10 do 15 puta, nego bilo koji odbornik na odborničkoj listi, i to su ljudi koji nose maksimalnu odgovornost za funkcionisanje lokalne zajednice, a prije svega za funkcionisanje programa, projekata, za izgradnju infrastrukture, programa za rad lokalnih javnih ustanova i preduzeća i imaju maksimalnu odgovornost potpisivanjem izjave o fiskalnoj odgovornosti na početku svake godine. Namjerno pominjem ovaj dokument jer svaki načelnik i gradonačelnik potpisuje taj dokument već više godina na početku svake godine i on je odgovoran za trošenje i upravljanje budžetskim sredstvima. U najavljenom Zakonu o lokalnoj samoupravi načelniku se ostavlja odgovornost, ali sve drugo priprema skupština, odbornici i predsjednici skupština. Predsjednici skupština su oni ljudi koji se biraju na lokalnim skupštinama koje broje od 25 do 35 ljudi, a načelnike i gradonačelnike biraju desetine hiljada ljudi. Šta je suština u stvari ovoga? Suština je razvlastiti poziciju načelnika i gradonačelnika, pogotovo u onim lokalnim zajednicama gdje su to načelnici i gradonačelnici opozicionih političkih partija, iznad svega Banja Luke i Bijeljine, pa onda i ostalih. A šta to opet znači? To znači vladati budžetskim sredstvima. Centralizovati i ta budžetska sredstva lokalnih zajednica, kada je već centralizovan budžet Republike Srpske, javne ustanove i preduzeća, ajmo još uraditi i ono što još nisu uspjeli, a to je obezvrijediti poziciju načelnika i gradonačelnika, pretvoriti ih u fikus, dakle u osobe koje su protokolarne, koje izlaze na medije, koji se slikaju i koji ni o čemu ne odlučuju, čak ni o tome kako se formira njihov tim, a kad kažem tim, mislim da načelnike odjeljenja, načelnike, šefove odsjeka, direktore javnih ustanova i preduzeća, čiji su osnivači upravo lokalne zajednice. Pa čak obesmisliti i učešće u javnim ustanovama, akcionarskim društvima čiji su vlasnici većinski lokalne zajednice, kao što su komunalne preduzeća, gdje se planira da je sada predstavnike državnog kapitala u tim institucijama također bira lokalna skupština. Dakle, ipak je u osnovi svega upravljanje sredstvima, kao što je ovoj vlasti najvažnije u stvari kako raspolagati budžetima, odnosno kako te budžete nenamjenski trošiti. U čemu su se jako dobro izvještili kad su u pitanju, evo prije svega, budžet Republike Srpske, a to bi sada htjeli da prenesu i na lokalne budžete. Šta o tome kaže konvencija, odnosno deklaracija, Evropska deklaracija o lokalnoj samoupravi, koja kaže da su lokalne samouprave svuda u Evropi osnovne jedinice koje imaju svoju samostalnost i u kojem oni odlučuju o svojim prihodima, o svojim rashodima, o upravljanju prirodnim resursima na koje opet koncesije daje Republika. Dakle, ta konvencija Evropska o lokalnoj samoupravi se na ovaj način krši. Da ne pričamo o tome da su načelnici i gradonačelnici kao i odbornici birani po važećem izbornom zakonu, a sada već na početku njihovih mandata ovako na jedan drastičan način po hitnom postupku nametanjem zakona se obezvređuje njihov izbor.